أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah Teala bir, Allah Teala'dan başka ilahi zat yok. Hem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın elçisi. Hürmetli din kardeşlerim, biz sizin bilen İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabından hadisler okunu devam ederiz. Hem ol bugün bizning 36. hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "An Abi Hureyre radıyallahu anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dunya نفس الله عنه كربة من كراب يوم القيامة ومن يسر على مغسر يسره الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه." Yani Abu Hureyre radıyallahu anh'a haber ite. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay dip aytdı. Eğer bir Müslüman ikinci bir ağır halde kalgan Müslümanın halin jingiletse, ağırlık, meşakkat düşken Müslümanın halin jingiletse, Allah Teala ana ahiret gününde onun halin jingileydir. Eğer birey ağır halde kalıp zor meşakkatlerge düşüp buruşqa batsa, hem ana buruş birgen kişi şul buruşun ana jingiletse, Allah Teala ana kıyamet gününde hem dünyada hem ahiret gününde onun halin jingileydir. Eğer bir Müslüman ikinci bir Müslümanın gaybini görüp onu yaşırsa, faş etmese, Allah Teala onun kıyamet gününde şul bir kimşiligin yaşırır. Allah Teala Müslüman bilen şul vakitte kadar bulur, kaçan ol Müslüman özünün kardeşi bilen birge bulğanğa kadar. Eğer birey ilim alı yoluna bastı iken, Allah Teala ona cennet yolunu jingileydir. Eğer Allah Teala'nın yurtlarının birisinde Müslümanlar jığılışıp Kur'an okusalar, Allah Teala ol jirini kökler bilen jirler arasın ferişteler bilen tutarır. Ko'ngillerine tinchlik salar. Hem Allah Teala bu bendeleri bilen feriştelere karşında maqtanır. Eğer indi birovning gamelleri artqa kalsa, onun malı da nesli de yerdem etmezdi. Bu hadis Müslim jintığında getirilgen. Indi bu hadiske anlatma birgende qaybir meselelerge toqtalıp öterge gerek. En birinci ol da bolsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en birinci ayta: "Ve neffese an mu'minin kurbeten min kurabi yevmil kıyameti." Yani eğer bir de Müslüman kişisi ağır meşakkatke batsa, hali ağır bulsa, meşakkatı zor bulsa, hem şunda bir Müslüman kişisi onu işitip, onu görüp yerdem kulu suzdu iken, Allah Teala bu bendege de özünün yerdem kulunu suzur. Bu dünyada hem ahirette. Allah Teala onu bu dünyada hem ahirette şunday meşakkatten çıkarır. Şunday ağır halden
мәшәкатьтән, аның дөньядагы бер мәшәкатен һәм ахирәттәге бер мәшәкатен Аллаһ Тәала аның җиңеләйтер. Һәм икенчесе, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُغْسِرٍ, әгәр берәү авыр хәлдә калып, ягъни бурычка төшсә, бурычка батса, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аның шушы хәлен, ягъни бурычка баткан кешегә аның хәленә керү, аңа ярдәм итү, һәм дә инде шушы авыр хәлдән чыгарга ярдәм итергә ярдәм итсә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аңа да, ягъни дөньяда һәм ахирәттәге хәлен җиңеләйтер. Менә монда аңларга кирәк, ягъни бурычка баткан кешегә ничек иттереп ярдәм итергә була соң? Бурычка баткан кешегә ничек иттереп ярдәм итергә була? Әлбәттә, монда бурычны кичерү турында сүз бармый, әмма дә ләкин син аңа бурычка бирдең икән бер срокка кадәр, ул бурычны әзрәк, ягъни вакытын арттыру дипме, яки ягъни түләү ысулларын үзгәртүпме, ягъни аның ничек тә булса аның хәлен аңлап, аны җиңеләйтә алдың икән, бил, моның өчен савап булачак. Ягъни Аллаһ Тәала синең дә, ягъни дөньядагы һәм ахирәттәге шушы бер хәлеңне җиңеләйтер. Соңыннан өченче мәсьәлә булып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ягъни وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ягъни әгәр дә бер мөселман икенче бер мөселманның кимчилеген күрсә, кимчилек ничек дип әйтгәндә, әйтик, мәсәлән, син дус булып йөрисең, һәм дә син аның бер яшерен сирен белдең, ул мөселманның. Һәм син аны таратмадың, кешеләргә сөйләмәдең, бәлкем ул сиңа сер булып калды икән, син аны кызыксындырса да, иштән ул сине кытыкласа да, ягъни син бу хакта дәшмәдең икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә синең дә кыямәт көнендә бер кимчилегеңне яшереп калдырыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мен сатара гауратал ахихил муслим, сатараху Аллаһу гауратаху яумил кияма." Ягъни гаурат дигән сүз астында монда әгәр мөселман икенче бер мөселманның яшергән әйберен, гаурат, ул безнең яшерә торган әйберебез, менә шушы гауратын, ягъни яшергән әйберен башка кешеләргә хәбәр таратмады икән, Аллаһ Тәала аның да бер кимчилеген, шушы гаурат, ягъни кешеләрдән яшергән кимчилеген Аллаһ Тәала да аны ябыр, ягъни бу хакта Аллаһ Тәала дәшмәс ди. Шул сәбәпле, ягъни кимчилекне яшерү ул саваплы гамәл булып тора. Әмма дә ләкин монда сүз бармый, әгәр кеше шундый зур гынаһ кылды икән, яки шундый зур әйбер кылды икән, һәм дә инде без аны яшерергә тиеш түгел. Ничек иттереп Абу Бакр радиллаһу анһу әйтте: "Әгәр ди мин ди урлаучы кешене күрсәм ди, мин ди дәшмәй калыр идем ди, чөнки ул ди ачлыктан, ризык җитмәүдән ипи урлагандыр ди. Әмма дә ләкин хәмер эшүчене күрсәм, мин бу хакта әлбәттә әйтер идем, чөнки хәмерне ул, ягъни ихтияҗлыктан яки ни дә булса, бер гызыр сәбәпле эшми, бәлкем ул да булса, ул үзенең шушы нәфесе артыннан иярүче дип китерелә диде. Шул сәбәпле бу мәсьәләдә без ачыклык кирде. Һәм шушындан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итте. Әгәр берәү гыйлем алу юлына басса, ягъни وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا, әгәр берәү гыйлем алу юлына басса, укырга кирсә, дин гыйлемен укырга белсен ди, ул җәннәт юлына басты. Җәннәткә илтүче юлга басты. Чөнки гыйлем әһелләре җәннәткә кирү юлларын тиз табырлар. Чөнки Аллаһ Тәала аңа җәннәт юлын җиңеләйтер. Чөнки гыйлем алу һәрбер мөселманга фарыз гамәл икәнлеген бөтенебез беләбез. Ләкин кызганычка каршы, ягъни гыйлем алырга ашкынучылар, бигрәк тә дин гыйлемен алырга ашкынучылар бик аз. Моннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр кылды.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Vallahu fi gawnil gabdi ma kana'l gabdu fi gawni ahihi." Allah Teala senin bilen birge bulur. Müslüman bilen Allah Teala sana yardımcı bulur her işinde eğer sen başka Müslümanlarga yardım etip turganda dedi. Hem meni şuşu yolda bulganda eğer kişi ilim alı yoluna da bassa Allah subhanahu ve teala ana cennet yolun jingileytir. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ Eğer de birey Allah Teala yurtlarının birisinde, ol bulsun meşritte, ol bulsun medresede, nindigine jirde bulmasın, eğer de alar şuşunda jiyılışıp ilim alsalar, ilim öğrenseler, Kur'an öğrenseler, nerse bulur dedi? Allah Subhanahu ve Teala alarga rahmet feriştelerini indirir. Rahmet ferişteleri bu meclisini şılgap alırlar, hem de indi kuklar bilen jirler arasını şuşu ferişteler tutarırlar. Hem de indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta eğer birer urunda Kur'an okulsa hem de indi şunda dua kılınsa Allah Teala onların hemmesinin de duasını kabul kılır dedi. Yani bunda bir nindi iskermesiz bütün kişinin duası kabul bulur dedi. Şunun için cemaat bilen okılgan Kur'an, cemaat bilen kılıngan dua dip aytabız. Mındı jirlerde bereket bulur. Hem Allah Teala onların her parçasına sakine yani tanışlık indirir. Etik mesela Kur'an meclislerinde biz yiş kurabız. Yani kişiler Kur'an meclisine kelgende yani nidir şunda sveji, şunda kuş bilen kelgen bolalar. Hem de indi nişe Kur'an okuy başlaysın, alar isni başlaylar, yıkıları kele başlay. Ni için? Çünkü Kur'an okılgan jirde, dürüstlükte köngüller tanışlık taba. Tanışlık taptı iken demek alar indi yuqıga tarta başlay. Hem başka aybirler yani tanışlık tapkan kebek bula. Çünkü ela bi zikrillahi tatmainnel kulub. Dürüstlükte Allah Teala'nı zikir kılıp alarının köngülleri tanışlık tava. Şol sebeple mında mene Kur'an oku, Kur'an meclislerine yürü, ilim meclislerine yürü, ol büyük derece. Çünkü sen Allah Teala'nın sigen bendesine öğrelesin. İlim alu, onun fazileti yani Allah Teala Kur'an'da etkençe innema yakhşallah min ibadihil ulema baratik ilim iyelerine Allah Teala'dan hakiki korku bilen korkup Allah'ın rahmetine erişe alırlar dedi. İkinci bir hadiste biz biliriz ulema hum virasatul enbiya dürüstlükte galimler alar peygamberlerinin varisleri dip de getirilgen. Yani alar şu peygamberlerinin işlerini devam ettirişler. Şu sebeple alarının dereceleri dünyada da ahirette de zor. Şundan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ettirip etti hadisin. Eğer de yani kişi mümkünçiliği bulsa yani her vakitte da ilim izlev yolunda bulsun. Meşritlerde bulsun, medreselerde bulsun. Yani her vakitte da ilimin arttırı üstünde işlesin. Hem sığından eyte, mene şuşu sözlerini eytkenden sın, mene bilgenden sın. Eğer de sizin gamelleriniz وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ غَمَلِهِ yani eğer de bundan sonra gameliniz az bulsa yani bunda bir kişinin gayeplisi yok. Bunda bir kişinin yok gayeplisi illa meğer uzigizgine gayepli. Hem de indi Allah Teala karşında kelgende sizge yardım etmez. Dünyalıkta jığan malığız da, balalarınız da, sizin dereceniz de sizge yardım etmez. Çünkü ol günde Allah Teala yevmun la yenfa'u malun ve la banun. Ol günde kişiye yardım etmez. Onun malı da balaları da illa men atallah bi kalbin selim. Yani ol günde kişiye yardım eder. Baratik onun tulu imanı dedi. Şu sebeple silep de gamel kılmışsın iken eğer de sen Allah Teala koygan kısalarda yaşamıyorsun iken ol vakitte sana bir nide yardım etmez. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala her parçalarımızga da şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkancha bir-birimizga yardım etip
Бердәм булып, бір-бірімізге үзебезнең иңнәребезне куеп, авыр хәлдә калучыларга ярдәм кулы сузып, әгәр инде мохтаҗ булса, аларга ярдәм итеп, һәм дә инде кай вакытта кешенең гаебен күрми белеп, кешенең гаебен ишетми калып, ягъни һәр вакытта да ярдәм итеп бір-бірімізгә яшәсәк иде. وقولوا قولوا هذا واستغفر الله العظيم ولسائر الجماعة المسلمين الحاضرين الأجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.